Okay, welcome po. Iti last hour. Iti programa nga Adda kayo man. Ito lang po 98.5 FM. Kung ngayon, iti Idol tayo nga FM. And dahil ito dumaan po ang kalikagom nyo. Ano tinabasa mo itin balong? Awampay. So, naibagal daw yung manong. Pa-shoutout kami man. Nagdingag ti programa. Dito ipag-rang ayan. Ramon Isabela. It's me, Raymar Batallones. Pa-request man manong. Da JCC wait. Ta-isa lami man. Kung na ni 7291. Ayan. Da kita nauting nga nag-text. Hindi ko yung nabasa. Ayan. Ni 8768. Hello mga idol. Isang napakainit ng hali sa inyo. I-greet ko man ti Family Ventura at Family Reyes. Ito sa Punong-Pungan. Ay Pungpungan Jones. Asawa ko na nakaduyan, si Rodel Reyes at ang mga anak ko, si Rodea Faye at Rodney Desmond. Apo, kumulatahan. Paki-play ka mo kuti-kuti-ko. Thanks mga idol. God bless. It's me again, Rose V of Pungpungan Jones. Ayan. And ni ating Ryan Pilios. Tayman stuck on you mga idol. Kunan apo narigat nga hantang nga kansunan dito. Di nang tukod iti tajay. Boss. Boss is because anyway. It's a good thing we have found a new friend from Hawaii in the person of Ryan Pilios. Isang masapol ng kantaan ta. So, anyway, this is also my favorite song. And data, sunata nga na pa all one, Stuck on You. O yan, isang kantaan taman, taamok nga dito ket Adda pa kainaigan iti love life na. Oh, adik kani. No. From Lionel Richie. Ayan, the song entitled Stuck on You. Ano man ginaknak na dito yan? Ay sa balik yung makanta ya. ECQ. I won't kaya something like that. Okay, kahit ko lang iparang nga po nga sa baling at timek ko tata. Ladies and gentlemen, Lionel Richie. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Very glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. It's so hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. Pack up my troubles and I throw them all away. Cause this time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed.
Lionel Richie. Lionel Richie. Lionel Richie. Sa paminsan kat kan tayo met iti sonata apo nga pre-love. Pre-love kasi segunda mano na. Dagiti Ilocano, siyempre, numapang kami abang tuktukar kada kitikas kasaran, haan nga mapukpuk o detang request da. Istak on yun. Apa yati kadi, balse, endokan kat no, dati ag sweet, kunada kat, istak on you, count on you, ano pa di jay? Most loved Ilocanos, dagitang sunsonata. Ado pa ya. Aji, maybe you don't know me. And more than I know you, and I wouldn't blame you. If you walk away. Ate tekin na tekin. Maybe you don't know me anymore than I know. Okay, bumasa ka nga. Yeah. Hello Sir Jun and ating JM. Pa-shoutout po. Happy 72nd anniversary to UCCP Alicia. God bless us all. Thanks from Ma'am Melody Nabua Mayo. UCCP? I don't know what stands for UCCP. Ang alam kong UCCP, United Car Clubs of the Philippines. Ewan ko kay Ma'am Melody kung ano yung UCCP Alicia. UCCP Alicia. And good PM mga idol, pa-shoutout nga po dito sa Amobocan, Kawayan City, Isabela, mga Tampoyo family at San Nueva Vizcaya, family Gamboa. Maraming salamat po mga idol. Pa-request yung Kasanong TV Manglipat. God bless po sa inyo mga idol from Cecil Gamboa. Wow. Marilyn De Leon, kung na kaya lang di ko sir maintindihan, kaunti lang naintindihan ko kung ano mo dito eh. Ayan. And Edita Sullivan, hello mga poging idol, paglit man ng mga family Sullivan, Gloria Yabes, ito sa barangay ni Visoria, Santiago City. Salamat, idol. And naimbag nga malamyo, kung na naman ni Levi Gatchalian, kahit kung na napay ni Franz Nino, Benzel Tiburcio, mga idol, pa-request man dari kasi Sintiara, kasagot ko kinibakit ko. Pagkablaaw matan, dito'y surkok na gilyan na madamanga, ag kay kayas stick pang barbecue, agyaman mga idol. Ayan. And blessed Sunday po, watching from Hong Kong from Johan Azura. Kung naman ni Levi Bueno. Naimbangal daw yung mga idol, kablao man dagiti pamilya Bueno, Ijay Benito Silven, Isabela kan pamilya Concepcion, Jay Diamantina Kabatuan. Pero guys, aya kanta ni Crystal Concepcion nga ko sila pang kanal pasta tayo na ako. Nalpasta tayo. Thank you idol, kabagyan na siguro dito eh. Pagpakablao na dagiti tagad Diamantina ka. Naimbangal daw yung idol, watching from Gillian, Isabela. It's the United Church of Christ of the Philippines. Sabi ko na nga ba about church yun eh. Yes. Okay, so... Sorry. Amuna latan. Okay nga Rod. May sabi nga sonata, sagbay nga pumatalastas tayo. Karo ba? Para kay Kabsat Mel and the Charity of Porterville, California. Diyan maawa, ti ipapanaw mo, diyan maaklon, iti mayadayo. Apay ngamin, ang napanunot mo, tiyak turong lugar nga adayo. Diyan maibtur, ti naunday at tiyempo, iti kaawan mo, biyag ko ti matang ko. Talo kumalang mabalin, agsagagata, barukong mo, tamnon rin nae, barat pamating mo. Di ka kumayat, kuwamang dua-dua, iti kinapunot, panagayat ko ken ka. Ayat ko, sumampet ka kumay, tamailiwak mo na'y ken ka. And of course, listening from Santo Domingo, Alfonso Lista is ni ating Wenny. Ayan, Wenny. Wenny Velasco. Diyan maawa, ti ipapanaw mo, diyan maaklon, iti mayadayo.
apay ngamin ang napanunot mo ti agturong lugar nga adayo. Di ka kumayat kuamang dua-dua, iti kinapudlot panagayat kuken ka. Ayat ko sumangpet ka kumang, tamailiw ako naiken ka. Di ka kumayat kuamang dua-dua, iti kinapudlot panagayat kuken ka. Ayat ko sumangpet ka kumang, tamailiw ako naiken ka. This is yet nga kanito kakabsat kalpasan de las 2 de malam. Okay, we're back kakabsat and kaaruba apo dito'y Adda kami manan 98.5 na IFM Kawayan, ito Idol Tenga FM. And Dennis Gunayon Calzada sa sir pa shout out mga idol together with Judalyn M. Rubio watching from San Diego, California. Kani Ading Norlin Mones. Hello po watching from Las Vegas, Nevada, USA. Ni Dennis Gunayon Calzada. Pashout man dito Mang Inasal Kawayan Highway pa-request jay Mang Berting and the Chad Salute. Hello po mga idol watching from Hong Kong and the show Raskir watching from Italy. Request ko man jay Batutan ni Tatang. Ayan. And of course kung nanikab sa Charity and nikab sa Mel. Thank you Kabsat. Thank you for the song. Ayan, favorite na ngamin ni jay. And August Juan, listening from Seattle, Washington, is Augusto Juan. And the Juarizo Margie, watching from Riyadh. Apo agad Yuda. And the Emmy Balinoyos Kinagoran. Yan. And kung nanikap sa Warley, sa Raos Arcangel, pa-shoutout man mga idol, pa-shoutout sa kadagiti Arcangel family, kan kids ko. Dito Purok 7, San Antonio, Ramon Isabela, of course, sa Balimot, address na ni April Sheena, hindi dyan mutan Bugalyon proper na Sina. Ni Gloria Balesi, Belesil ng Bangaldoyo, mga idol pakablao man, dagiti kabagyak, dita Rizal Alicia, family Castillo, family Kakayan, ken DJ Pamilyak, dita Caloocan Seri, ken family Castulo, pa-request man, DJ idol, DJ Balse, napugsa, ito. Balsetap no makapay ka, tiili o may dito balaso tao. Sabi ko mata, mapatganda ito request ko bago kami maturog, kanila kay ko, ngagsala kami pa yung adult. Tap no, apang paimas iturog ko na. Okay, gyamanak mga idol, ito'y tagahangay Gloria and Willie Balasil of Central Valley, California, USA. USA. Okay, kumansyon tayo nga po ni may sapay nga Balse, sakbay nga bumasa tayo pa kating text messages mat. Kaya nga rod. Sir Rafi, hello. Dayawek man, di kinalay mong agparparbo. Ta, idi lang kalman nga intanagam-am mo. Tagus mo beteng nga imbaga taayat mo, idin tutajak pa'y unay amoy kakatao. Di ka man manar sa iro, manursulisog o ading ko. Tama karik na agkadagita buladas mo. Taday tay kunam, asyak di pitpitik tapusom. No di lang kalman nakita ka nga daka akbay mo. Dakay ababai fuera de los buenos.
kaya't kayo inaangaw, inuulbon. Tay pagsasao, ako rin ti kurumbog, pangay ayo, pangararchok, ngem pasig na ulbon. Takay ababai, nahilig kay ti paspasara. Pagang ang awan niyo, tinagan ni ayat. Ayaten yung lata, agmamadi, agmamayat. Kastay bani, ino adaapan na adamet, sumikbat. Nung ti babae, ket agray-rayo pailaeng. Nagaget na isem, kenapnuan takneng. Ngem no makakita da, ti lalaki anapongga, insaot insarita, nga isuksukat na ka. Nakay ababai, fuera de los buenos. Kaya't kayong inaangaw, inuulbon. Tay pagsasao, ako rin ti kurumbog, pangay ayo, pangararchok, ngem pasig na ulbon. Okay, that's it, Karoba. And kunan na ni Manong and Manang, nagkita pagkayami from Hawaii mo lang, Manang Edna and Manong Elmer, Bosque. A blessed Sunday kada kayo June and John Mark nagragsak nga aldaw yu dita. Kompleto man ti aldaw mi ko na. Thank you so much Manong and Manang for listening. And ni Dennis Gonayon Calzada pa shoutout man dito ay what is MI Isabel? Huh? MI Isabel ko na naman. Asan? I don't know. Okay. And agiti pa'y kuha text message ti Kantagundaway balong. Kung nakadugarod. Basaan na kita. Kuna ni 8855, good PM sir. Pag-read ko man, tatay ken nanay ko, sir. Ni Mr. and Mrs. Nelia Balbin. Kenta anak mi nga frontliner ni PO Nico Balbin. Stay safe. God bless po sa program niyo. Ano pasatan? Ano lipasan? One. O di dati ka. Next page. Pahina, ikalawang pahina. 5511 ko na nembang nga pangal daw yu karuba kablak man namin nga taga Torayong kulay luna nang runa kinibakat ko nga dungdungwag unay nga ni Los Viwinda de la Cruz kentoy liwliwat tibiyag mi nga ni Raindel de la Cruz kastamot kininang koral lomelay nga aramit ti gasik. What's gasik? Pakiplay man di kanta nga si Siwit. Ato yung first gabi na sa time. So na ulit. Iso nga masabol mi din yung text line for the kijay Apo technician for the kijay na dumapay nga messages ng lobat sa amutan. Lobat. Okay nga Rod. Gado. May sabi nga sunod sakbay iti patalastas balong kansyon naman dahil ito The first scene was the church, then the altar, where we claimed each other with tears of joy we cried. Our friends wished us luck there forever as we walk from the church side by side. The next scene was a crowded courtroom, and like strangers we sat side by side. Then I heard the judge make his decision, and no longer were we man and wife.
where maid loves push God's laws aside. Then the clerk wrote our story in the record, a church, a courtroom, and then goodbye. We walked from that courtroom together. We shook hands and once again we cried. That it was the end of our story. A church, a courtroom, and then good.